کنترل Online başladı. کسی که دستان اگر چه بو؟ باشه بکی هم دکارم بره به کسی دن دست پی بکنو که آوه که علاقات هبه هم دکارم باشه نه پروفسور دکتر تاهران ایدن جه زنیگه ها مردینه ارتوکلو در بار برهمین پرورده یا کردیه کرمانجی دو کلکسیون جابا دا کساته که گلکس بس 15 دقیقه هایه مرحبا جواره هندی صاحب خیر هاتن سرچوار هاتن از درباره پرورده دا باخبم که شیخ موس از تام مجارات نزانم لی ازو که شیخ موس ام بجن ام پارێزەرن پەروەردەیە کوردینە ئەم سەروێ ڕادوەستن سەمپۆزیۆما سسیایە ئەس تێم ji aliyê پەروەردەیە ve birastî ez dinirxînim ez dixwazim ji rojevê ranebe îca divê koleksiyonê da berhemên giranbuha hene ku ne mümkün e mirov jê derbas be belê berhemên perwerdeya Kurdiya Kurmancî di koleksiyona Jaba da çend berhem hene gelek taybetmendiyên wan hene 4-5 berhemên sereke hene têda eger derbasî perdeyê jî be xweş dibe taybetmendiya wan yek ev e yani heta roja bazidî em dibînin ku pirtûkên perwerdeyê yan jî materyalên perwerdeyê zimanan bi taybetî jî ji erebî kopî dikin derbas dikin rêzmanên Kurdî ne yan jî rêzmanên erebî ne yan jî rêzman zimanekî dîn e mesela me tekniya me bi medreseyê re çêbûye em bi rêzmanê dest pê dikin lê serdema bazîdî da em dibînin ku rêbazekên nû li gor serdema xwe pir modern peyda kiriye û mesela di hin berheman da hiç behsa rêzmanê nekirine rasterast derbasî ziman bûye hînê ziman kiriye bi rêza birêya hevokan birêya kişandina lêkeran birêya cûreyên peyvan rasterast derbasî perwerdeya kurmancî bûye îca ka bi xwe peyda kiriye bi xwe çêkiriye yan ji jaba ji xwe van pirtûkan bi li ser daxwaza li ser ricaya jaba amade kiriye yan jî yaba amade kiriye yani orijinalin diyare ku destekî yan hişekî cuda li xebatên bazidî û mela Mustafa ketiye îcazê li ser wana rawestim ji ber ku 5 berhemên giranbuha ne ne mümkün e mirov 10-15 deqîqeyan da behsa wan bike tiştekî dîtir jî ez ê dîsa behs bikim li ser van her 5 berheman yani kêm zêde me di çarçoveya amadekirina koleksiyona Jaba ji bo tıpkı basımê me mamosta adak behs kir me amadekariye kiribû ku em wan hemû berheman ku 52 yan 54 dosyane em kategorize bikin berhemên edebiyatê berhemên dîrokê berhemên perwerdeyê ku ez berpirsê berhemên perwerdeyê bûm me dosya amade kirin ku bên çap kirin mixabin çêne bû lê mizgîniyek baş da hêvî dikim ew pêş bê perwerdeya çandê biryar daye ku van berheman çap bike ne tenê di hardîska min û yan mamosta yan yên din da hebe ji ber ku xezîneyekê pir giranbuha ye û malê mîrî em bijin malê hemû Kurdan e divê ber destê hemû Kurdan hebe bê çapkirin her Kurdek destê xwe dirêj bike û ya bi dest bixe mijarekî din bi rastî jî ji bo em bijin di jiyana me hemiyan da xalên destpêkê hene wek em bijin kevrên destpêkê hene ku ji bo me destpêke em ji bîr nakin ji bo Kurdî ev dîtina vê koleksiyona amadekirina vê koleksiyonê ji bo berjewendiya Kurdî em bijin destpêkeke giringiya wê pir mezin e ez yani em bi dil û can spasiyê ji bo amadekaran û ji bo kesên ku anîne em dikin û ji bo beşdervanan belê berhemeke bênav a Mela Mustafa rahînanên zimanê Kurdî bi rahînanan destpêkire me bi rahînan me binav kir divan pirtûkan da taybetmendiyekî ecêb jî Mela Mustafa
یانجی ملا محمود بازدی پرتوک آماده کرنه وقت سیستمک کو مثلا چه دکن برگک آماده دکن قپاق آماده دکن ناوی خواست سردنویسن ناوی پرتوکی سردنویسن تاریخ هاوی سردنویسن یا ایرو ام بجن واشانخانه سردنویسن سیستمک کو سانتونه ننویساندنه ناوی خواست سر ننویساندنه دیاره وقت دیاریک یعنی ام گلک دیاری دکن ام پرتوک دیاری دکن لی رونشنه جبو حوالی خواه کجی حز دکن پرتوک نویساندنه جبو الکساندر جابا جبر و یکی وقت جبر کو دیاریه ناوی خواه سر ننویساندنه ایجا الکساندر جابا خیر آخوان ناوی پرتوکی هند مثلا اف پرتوکا بردستمه یا ملا مصطفى الکساندر اکسرسایسز دلا لانگوی کرده بخواه نویساندیه کما ورگراوی راهنان زمان کردی چکر و ملا مصطفى جناوی سرتونه او بخواه بجن سر برگی نویساندنه دهندر دا نویساندنه دو حب کاتالوگ هاتنه آماده کرن یک جوان جالی الکساندر یابا هاتی آماده کرن یک جی خانم رودنکو آماده کریه ایجا وان دست نشان کرنه که پرتوکا کیه یعنی جالی کیه هاتیه آماده کرن بله یعنی اف مثلا اکسرسایز دل یعنی راهنان زمان کردی اورجینال ویا دست جالیو و چپه یا نابرده من جبوی کلکسیونی که هم چاپ بکن من داناسینا پرتوکی من آماده کربو هات بو وشاندن وک گوترک و جالی وقفه مزوپوتامیای وجی مالوان آوا به تایبتی مامسته میکائیل بلبل وان هم متنی بخواه لاتینیزه کرن متنی بخواه چاپ کرن و آنالیزه که زمانی لسر کرن و چاپه که خوش هاتیه چاپ کرن او جنها لبر دسته میا ایدی اوی وندان ابن بله ناوی نویسکار او یه برهمه لسر برگا اول دست خط یابا به دست نویسا خواه یعنی بخواه نویسان دیه کو اکسرسایز دل کرد لنگو کرد پر مالا مصطفى و دوام دکه یعنی راهنان زمان کردی جالی آگوست جبا و هاتیه ورگراندن ارزروم تاریخ جی لسر نویساندیه مجاره برهمه وکی کمک گوت جی فرکرنا زمانه جرزه درکتیه رزمان پیشکش نکریه جالی راست وکی کهند بینم ملا مصطفى هفوکن کرمانجی کرد نویساندیه و بسر دفتره که رسن نویساندنه به قلم قرشون یا قلم رساس خیز کرنه جسه ستونان پکته الکساندر جابا هم لاتینیزه کریه خواندناوی بلیف کرناوی لاتینیزه کریه هم جی ورگراوی یا فرانسی نویساندیه و فایده برهمن بجن برهمن کلاسیک yani gava kan berheme ke kevin dibinen xabatên zimannasî ji wisaya hemû qat ji wisan em tenê ji bo jiyek alî ve jalî perwerdeyê ve em nanirxînin em di nav hevokê wê de em çand dibînin em zimannasî dibînin em hevoksazî dibînin em peyvsazî dibînin peyvnasî dibînin dengnasî dibînin ku kek Mehmet Yonat ew li ser dengnasiyê pêşkêşiyek bike ez texmîn dikim belê tewsîfa rûpelan wekî ku hûn jî dibînin wek ser defterek hatiye amade kirin سه ستون هاتی آماده کردن و وکی کمه گفت و ها پاکیزه جی روزا امروز 130 سالن هاتنه نویساندن لجبر کو باش هاتنه پاراستن ام نزان که هاتنه پاراستن آوان خیره یا شر لورا خبات لسر نه هاتنه کردن او شر بلکه نه خیره لجبر کو هاتنه پاراستن حتی ایرو و ها پاکیز هاتی بردستیم هل بجبو خیره کردیه و پاکیزه وکی که هند بینن حتی ایروجی هاتیه بردستیم بله برهم نهاجی لپرتوخانه اکادمیا زانستان روسیایی دا جهد دیگره نواروکا برهمی راهنان زمان کردی جبو هنکرنا کرمانجی هاتیه نویساندن به تشه کدن تدا رزمان تونیه وکی که من گوتجی تنه هواکن کرد هیا هواکن آلوز یندرج وسایر فلان تنه جبو حسان کرنا هین کرنیه بله نزی حسد هواکان تدا جه گرتیه بله پرتوکا دویم تحفة الخلان پرهجمارا خلیلیه خلان فی زمان کردان یعنی دیاری یک جبو دوستان در حق زمان کردی ده دیاری یه لورا جبو الکساندر یابا آماده کریه وک دیاری آماده کریه رونشه جبو فرکرنا فربونا کردی
پرتوکێک ئامادە کردێ وەکی hûn dibînin orijinala wê destê çepê ye di navberê de me danasînek ئامادە kiribû û mala wan ava wexfa Mezopotamyayê jî vê pirtûka giranbiha analîz kir û çap kir. Belê navê berhemê di derheqê zimanê Kurdan da diyariyek ji bo hogiran hogir ji xwe pêşgotina xwe da jî dibêje ku Alexander Yaba ye. İzaha Yaba derheqê Pirtûkê de Fransî bi destxeta xwe destnivîsa xwe nivîsandiye gotiye derheqê zimanê Kurdan da diyariyeke ji bo hogiran yani navê Pirtûkê gotiye ev rê zimana Kurdiya bêhempa çawa ku di destpêkê da jî hatiye gotin ku mela gotibû ji aliyê Mela Mehmûdê Bazidî ve wek destnîşaneke dostaniyê ji bo birêz Yaba hatiye nivîsin. Mela Mustafa biborin Mela Mehmûdê Bazidî navê xwe nanivîse dîsa. Belê sebebê nivîsandina Pirtûkê bi zimanê resem bi zimanê Mela Mehmûdê Bazidî bixwe ku li vê derê wek bi tîpên erebî hatine nivîsandin ez ê wêya bixwe bixwînim devoka wê jî mirov dikare divan hevokan da bibîze. Paşî pesnê Xwedê yani piştî pesnê Xwedê û selawata li ser nebî ku ev kevneşopiyek e tu bizanî ku sebebê pêkxistina vê rîsalê ew e ku digel konsolê dewleta fexîmiya Rusya ku sakin e li Erzurumê Mîrjaba ji min yani min jî dost û nasîn hebû û ew jî qewî zêde meyla zanîna zimanê kurmancî dikir îcar me jî murad kir ku em jî rîsaleyekê di behsa wî zimanê da pêk bixînin êdî me dest pê kir û navê rîsalê jî Tuhfetül Xullan fî zimanê Kurdan hate danîn. Ev hevokên Mela Mehmûdê Bazidî ye. Naveroka destxetê Bazidî hewl daye ku rêzimana Kurdî binivîse. Divê da rêziman heye. Wek rêzimana erebî, wek rêzimana zimanekî din. Şîrve û mînakên xwe ji jiyan û adatên Kurdan werdigire. Adat li wê derê di navê hevokê de Pirtûkê de jî derbas dibe. Di pey Racaba jî bi Fransî behsa nivîskar naverok û îthafê dike. Naveroka destxetê wekî ku hûn dibînin ji ser projeksiyonê hemû qadên ziman rêzimana Kurdî em bêjin têda jî wek fi'l lêker îsim em dibêjin navdêr herf tîp em dibêjin faîl kirde mef'ûl lêkerên lazim müteaddî em jî fi'la müstekbel û her wiha hemû mijarên yani em bêjin ji bo erebî di pirtûkeke rêzimana erebî de çi hebin em bêjin ji bo Kurdî jî wek mînak girtiye ji bo xwe amade kiriye. Pirtûka siyam qewaîdê serfa Kurdî yek û du he pirtûkên bi hev zelqandîne yani sebebê wê çi ye destnîşan nekiriye wek dewama hebin lê ji ber ku dawiyê da nivîsek heye teqdîmek heye ji hev hatine veqetandin em bêjin reqemê wan jî neyekin ji ber wê em dibêjin ku du heb pirtûkin. Îca divê pirtûkê da jî Bazidî dibêje 3 dakika heye. Spas. Bazidî dibêje ku ev sarf û nehwa Kurdî ye. Sarf em dizanin ku peyvsazî ye, lêkersazî ye û em bijin peyvnasî ye. Lê nehw derbarê hevoksaziyê de ye. Hevoksazî divê pirtûkê de cih nagire. Ji ber vê yekê mirov nikare bêje ku pirtûka hevoksazî yan jî ya nehwa Kurdî ye ev sarfa Kurdî ye. Belê me dîsa bi heman teşeyê hatiye amadekirin û hatiye çapkirin. Ev jî dibêje çima hatiye amadekirin ev berhema giring a ji aliyê Bazidî ve bi giştî ji bo hînbûn û hînkirina Kurdî bi taybetî ji bo danasîn û kişandina lêkerên Kurdî wekî du defteran li pê hev hatine amadekirin. Belê naverok wekî ku min got ki bi taybetî kişandina lêkeran e ez tên tu tê ew tê em tên hûn tên ew tên yan jî dema bê em ê bên hûn ê bên ew ê bên. Wisan heta dawiyê kişandina lêkeran e lê di hin cihan da jî cih dide cûreyên peyvan. Belê em dikarin hêdî derbas bin. Belê pirtûka çaran sefheyê sibyan ya sefheyê sebiyan ku katalogê de wisa jî hatine nivîsandin her du cûre jî mümkinin. Mela Mehmûdê Bazidî elîfbaya Kurdî gava ku em diçûn me dixwin ku em îro ji bo elîfbaya Şafîyan em dibêjin ev cet hewaz jî tê de heye elif du elif ser e zêr î ber û her herên li gor xwe dibêjin bi awayekî pedagojîk em bêjin pêşî tîpan dide paşê noqte û herekeyan dide paşê
kelimeyan dide û paşî cümleyan dide. Yani bejin wek tüme varma ku bi Tirkî tê bilêvkirin bi awayekî pedagojîk alfabeya Kurdî wê serdemê hatiye pêşkêşkirin êca bi rastî jî alfabeya Kurdî Erebiye lewra wekî hûn li vê derê dibînin B heye P jî heye P tîpa P'ye heye û em bêjin Ç heye C heye Ç jî heye ku alfabeya Erebî de tune adaptasyona alfabeya Erebî bo Kurdî li vir da cê digire yên elifbayên ku me dixwendin û me didîtin zaroktiya xwe de ew alfabeyên Erebî bûn yên Qur'anî bûn ne alfabeya Kurdî bûn li ev bi rastî jî alfabeya Kurdî Erebî ye. Belê berhema dawî xeberdana zimanê kurmancîya Mele Mehmûdê Bazidî xeberdana zimanê kurmancî wekî ku hûn dibînin jî dîsa ji bo perwerdeya kurmanciyê lê ji rêzê derketiye wek diyalogan amade kiriye. Sual cevap, pırs cevap, pır hatta dawiye pırs û cevabın û pırs û cevabın. Yani lê nav jî wisa ye xeberdana yani wek em bijin pirtûka diyaloga Kurdî ji bo ku Alexander Yaba bi zû û bi rehetî hînê kurmanciyê bibe. Xeberdana zimanê Kurdî Kurdmanciye. Belê, Kurdmanciye. Navê berhemê Alexander Yaba li ser Fransiya vê berhemê wekî cih Erzurum dest nîşan kiriye 1865 roden ku jî di pirtûka xwe ya bi navê nasandina koleksiyona destxetên Kurdî yên Leningradê wekî nivîskar Mele Mehmûdê Bazidî nivîsiye çima ez vê dibêjin lewra Mele Mehmûd bi xwe navê xwe li ser nenivîsandiye. Nîv dakîka heye. Çend? Nîv dakîka. Nîv dakîka, belê spas. Du berhemin wekî ku min got, du berhemin berhemek sual cevabên Mele Mehmûdê Bazidî ne berhema duyem jî dîsa bi heman teşeyê Alexander Yaba hem latînize kiriye û hem jî wergera wê ya Fransî kiriye. Yani di seranserê mesela di aliyê rastî hûn dibînin ku ders jê girtiye, jê guhdarî kiriye notên xwe girtiye. Ji seranserê Pirtûkî ji destpêkî heta dawiyên notên Alexander Yaba li ser hene ev halê latînî ku hûn dibînin destxeta Alexander Yaba'ya ku hem latînize kiriye, guhdarî kiriye çi bihîstiye wîya xwendiye, nivîsandiye û hem jî wergera wê ya bi Fransî çê kiriye. Ew qasbû mala we ava spas. Gelek spas. Belê, bi rastî lazim e ku em hemû 15 dakîka kise bikin ji ber ku min bihîst ku her du Dr. Necat Keskin û Profesör Abdulcebar Kavak jî online kise bikin. Eger alkat heye ez dikarim daweta Profesör Abdulcebar Kavak bikim. Çê dibe? Profesör Abdulcebar Kavak derbara tevgerên tesewufî di jîngeha Mele Mehmûdê Bayezîdê de kise dike. Belê serçava. gelu dengê min tê? Deng tê, gelek spas. Belê. Bi xêr hatî. Gelek sabin xêr bibînin. Kronometre xwe jî wekim. 15 deqê xwe derbas nebin. Belê. Spasê bû hemû dost û akademisyen û hevalên beşdarê vê sempozyûmê bûne. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Belê. Gotara min rastî çek mutfaqa yan derve ye yani di nav malî da nîne hevgera tesewuf li jîngeha Mele Mehmûdê Bazidî li gor berhemên wî yan xebatên wî belê em baş dizanin ku tevgera tesewufî di vê demê da tesîra wê gelek hebû li ser medrese û alimên vê deverê bi taybetî Bazidê. Niha li beriya her tiştê ez dixwazim behsa tesewuf
چاو تأثیر لسر جواکا کردا کریه که ملا محمود جی ام دزانم که سه جغرافیاین گرنگ هنه که تصوف یان طریقت جوان جواکان دا چه بونه یا اول باقوری افریقایی که ام دزانم که تأثیر میراث اندلس دوری ده هبو اندلس تأثیر میراث اندلسی لسر عالمین افریقا باقور ده چه دبو کیجان طریقت بود مدینیه شازلیه بدویه تیجانیه طریقت سرکنه دنو باقوری افریقا جهنک وانجی تأثیر آن حتی آنادولو ایرانی جهاتنه جغرافیا دویمین عراقه ده عراقی ده بتایبتی بغداد و بصرای ده قادریه وفائیه رفائیه و سهروردیه وقت طریقت سنی ده نو جواکا همو مسلمان هذا تأثیره که گرنگ هبو یوان طریقتان جغرافیا سیجی آسیا ناوین و ایرانه دنابرا آسیا ناوین و ایرانه او طریقتین که تأثیر اون هبو دناوان هر دو دوران دا کبرویه و شاخاوی همدانیه نقشبندیه سهروردیه خلوتیه صفویه و نوربخشیه او طریقت دودورا آنادولو عراقي يانكو او اردنگاریه کو کرد لید جیان او طریقت چی تأثیر آن چی بو دناوان سه جغرافیا اندا او هر دو داوی یعنی عراق و آسیا ناوین و ایران او طریقت سرکه تأثیر آن لسر جنگه ها ملا محمود و گلک عالمین کردن راستی چی بو اجا او ببی دست پیکا گشتی از دخوازدم بیمه سال 19 همین لورا وقتی ما از نخوازم درباس کم و بحثا اساس دودورا بازیده بکم سال 19 همین گلک گرنگه ملا محمود بازیدی جد دوی سالی دا شیعه طریقت سنی دماکو ام گهیشنا سال 19 همین دناو برا کردان دا دو طریقت سرکه تأثیر آن هبو او طریقت دن راستی یعنی 100-200 سال دوام کرن یعنی 300 سال 400 سال دوام کرن باشه وندا بون کجان طریقتن او هر دو طریقت سرکه یک قادریه یکش نقشبندیه دماکو ام گهیشنا سال 19 همین یعنی حتی 1811 یا 15 طریقت قادری ام دکارم بیجن ده جغرافیا کو کرد دریان طریقت که به تنی سریقه او طریقت دن گلک ضعیف و پاش و مابون یعنی اوین کو وان طریقتان دگرن مريدين وان جلك كيم ببون بلي قادري بتني سريقة طريقتك السركة دناو كردان دا دوام تكر كي هبون ام دكارن چند ناوا بيجن كو بلكي ايكو وان دواران دا هاتنا اوجي باش ناوي وان مالباتا بزانن بو نمونه مالباتا برزنجيان العراقي زيفكيان مالباتا زيفكي شيخ زيفكي برفكانيان يان مالباتا طلباني العراقي قادري بون لتركيا مالباتا نهريان يان آرواسي مالباتا آبري لموشي بولانقي كفروي و مالباتا فرسافي تأثير وان نزيكي دسا بتيسو موشي هبون او مالباتي قادري بون بله سال 1811 دا مولانا خالد
دماكو العراق شهر الزوري طريقتا نقشبندي ومجددي دست بكرو طريقتا في دناو برا كردان وفرس وعرب وتركان دا بنزيكي يعني 34 سالا دا جرينش تحمود وان دبرا مولانا خالد يعني شاخة خالدية أو شاخية نقشبندية مجددية شاخة خالدية حتى بازيدو قفقاسا جي تأثيرك جرنجرت شخصية مدرس دنوان مدرسة دا ام دكارن بيجن جرنجيا وان بون مريد يان آليگري و طريقتي بيجا از دخازن بمثل نقطة كي دماكو ملا محمود بازيدي لأرزرومي بو يان دناوبرا تبريز أرزرومي دا يعني لو علاقة بتبريز يجي هبو مدرسة تبريز يجي ناس تكر پرورده خواه لتبریز جدید بو دنابرا تبریز و ارزرومی یان قفقاس و حتی چولمرگ حکاری او دورا دفدورا بازیده تصوف ام دکارم بیجن صدا نهوت لسر طریقة خالدیه و خلیفین شیخ خالدیه دوام دکر قادریه دوی دورا جوره یعنی نزدیکی بازیده قادریه دو مرکزن مزن لسر طریقت قادری دوام تکر از این ناوی وانجه بیجم لها یک موشه مالباتا آبرینه او مالباتا آبری وک قادری حتی شر جهانی اول جی دوام کر بله جوی مالباتی گرک نقشبندی خالدی هبون یا دوی مالباتا آرواسین بازیده نه آرواسین آرواسی آرواسین بازیده جی لسر شوپا قادری دوام تکرن وقت ملا محمود بازیدی اجا حتى وفاة ملا محمود بازیدی ام دکارم بیجن دوی دوری دا مثلا لأرزرومي شيخ فيض الله تورتومي هبو شيخ فيض الله تورتومي دباكو ملا محمود بازيدي وقت أرزرومي بو شيخ فيض الله تورتومي قيد يعني جيا لتورتومي تكيابي هبو بلكي نابي بيجي بيستبوت بلكي علاقة وانجه هو أم نظانا يعني أو معلومات للدست منينة بلي شيخ فيض الله تورتومي خليفة مولانا خالد يعوله يعني سليمانية طريقة مولانا خالد استاندية حتى 1817 جالك خليفين مولانا خالد ام دبيجن يعول حتى 1817 يعولن ويدي جالك خليفة ميدسات شيبون دناوان خليفين دايا شيخ فيض الله تورتومي خلق ارزرومية تأثيرها بالتورتوم وارزرومي چه ببو در این وی وقتی دنام کتابانا زیده درباز نابه بلی قرباغ لآذربایجانیه اون هموج ناست که قرباغ یعنی وی داوی گلک بحثا قرباغی درباز بو لآذربایجانی لقرباغی جی خلیفه مولا خالدی هبو اوجی حمزه نگاری خلیفه شیخ اسماعیل شیروانیه بحقیقت دا یعنی لآماسیای طریقت جی شیخ اسماعیل شیروانی استاندیه شیخ اسماعیل شیروانی جی خلیفه مولانا خالده حمزه نگاری لقرباغی فعالیت تصوفی دوام تکر بشک وی جورتر داغستانی محمد کرینی یعنی جی امارت کرین يعني دبيجن شيخ محمد يراغي دبين مدرسة يراغلي يا بالا يا جور مدرسة وانبو جيبوناوي دقوتن شيخ محمد يراغي أو حس محمد شيرواني
Gazi Cemalettin ev rêze jî sed sala 19 da tesîra wan gelek li ser herêmê û Anadol çêbibûn. Ew ne jî Xalidî bûn. Heta Şeyh Şamil jî zavayê Şeyh Cemalettin Gazi Kumukî ye. Şeyh Şamil Dağistanî zavayê Şeyh Cemalettin Gazi Kumukî ye. Tesîra dîsa Şîrvanê Şeyh İsmaîl çend xelîfeyên xwe hêla bûn. Ew xelîfeyên wê îro meselen behsa Şeyh Mahmud Almallı Şeyh Mahmud dikin. Tesîra wê heta ji Qazan û Kazakistanê jî çêbûye hin xelîfeyên wê. Ew ne hemû devdora Tebrîz û jortir belê nêzîkê Bazîdê bûn. Dîsa nêzîkî Xezarê belê binê Qafqasa başûr da herêmek heye navê wê Talîş. Talîş mintiqekê çiyayî ye rastî. Nîv li Îranê ye, nîv erdê wan jî li Qafqasê ye. Yani Qafqasya başûrî li nav vê hudûdê Qafqasya başûrê de ye. Tesîra kîjan xelîfeyên Mevlana Xalid yan Xalidiye çêbûye? Şeyh Osman Siracuddînê Ewwel Tabîlî. سه دقيقة هي ببورة. بله بله خلیفین شیخ عثمان سراج الدین او خبات وان دوی دوارا تالیشی ده هبو کی بون از دخازم ناوی وان جی بیجم یک شیخ محمود کردستانی شیخ شهاب الدین تالیشی حجی خلیفه او علی انبرانی ده سال 19 da تأثیر آوان حتی سر سال 20 جی چه ببو دیسا امتنه غیدای لبیتلیسی مثلا درگاه غیدا شیخ صبغت الله ارواسی اوجی خلیفه سید طه نهری بو تأثیر آوی لسر بیتلیس و موش و ارزروم و حتی آغری یعنی بازی دیجی چه ببو امدازانه که گلک خلیفه وان یک کفروی خاصتا یعنی به طایبتی یک کفرویان لآغری و دفدور آوی لبازی دی تأثیر آوان جه هبو. بله دو مرکزین دو ناوندین قادری یعنی آبری و آرواسیین بازیده اوی مایی همو تکیین مدرسین تصوفی تفگرین تصوفی همو خالدی بون و هم دکارم بیجن سال 19 دفدورا بازیده همو خلیفه این خالدی خبات وان شول وان تأثیر آوان دوان دوره دا چه ببو اجا ملا محمود بازیدی دناوی چرچوه دا yani Çölemirge'yi begirin hatta Kafkasya'yı Taliş و Tebriz'i begirin hatta Erzurum'i beni Erzurum'i ama xabatin tarikatek du tarikat bele yek sereke bu evji Nakşibendi Halidi bun ve Şeyh'in van tarikatan Şeyh İsmail Şirvani begirin hatta ku Şeyh Feyzullah Tortumi Seyyid Tahayi Nehri u halifeyin de dozavi devam dikirin mesela Şeyh Ubeydullah Nehri ve eveyden li İran u Tebriz u Kafkasya u hatta İruji tesir avan devam diker. Ve en başta zanın dve deveri da tesira Şeyh'in Kafkasya ye Şeyh Şamil hatta digehiş de akre İru emdizanın Şeyh Şamil name nüvisine bu Şeyh Seyyid Tahayi Nehri tene Seyyid Tahayi Nehri jine Şeyh'in akreci name nüvisine denaber avan da takmin amın Şeyh Muhammed Meczub İmadi ji heye beli hatta naha emne gehişne van namayan birasti az bevi malumatin devi zanyariyin geçti az dikarim hevoka xwe davi wiha bêjim dema ku Mela Mahmud Bazîdî di navbera Tebriz û Erzurumê de hebatê xwe dikirin digel jaba têbê xwe dinivîsî ew tevgerên serekeyê Halidî û di du merkezan de jî Qadirî
خباتي وان هبو و تصوفا في دوري دستي وان دابو بخباتي وان سياسة جواكا فردا و دودورا في و ترك و فرس و تأثير اوان جي لسر وان دورا جي چه دبو gelek spas ji bo guhdariya ve gotara xwaz de davî kir. Gelek spas mamoste. Neha wexte ji bo abonêrim Dr. Necat Keskin. Belê. Ew ê derbare biçavê ji hundir û ji derve etnografiyayê Kurdan a sed sala nozdehemîn Bazîrî û Millingen. Mamoste Necat fermo. 5 dakika heye. مرحبا بري سلاف دكم و حوالين قواف سيمبوزيوم داخستن از واج دلوجان بيروز دكم براستي مجد خواستم بشتار ببن يعني وكل وربن تبي حوالا بن جبالكو سيمبوزيوم نه رينجن وقتي بومرو بدناوري بالبرسون قاشام بحبدورا دان دي بستني و بهتر سودجي واردكري لي مخابن پرسکری که بیرنگی درکد و زانویی دستور نده من نکاری بورم دیسجی مالا حوالا ساوی حوابی اب درفتا اونلاین دا اجی تلوما که اسکارم یلو پارو بکم اکتانه نازن کارم پارو بکم باور مگر اول دستوری بدن نه اسکارم پارو بکم باید بلکی باشتر چه ببی Zekarım var bakıyorum. Haberlerin rede peyvendar. Ne karım? Bir problem çene hem karım. Bakı diyeceğim. Karın destura PowerPoint bakın. Destur nade dibe vakti de karın PowerPoint de nakwa دستور نادی از خواهدم بحثا اتوغرافیا کردان یا سالار نوزدمین به هنکی براورد کردن بازی دی و یکی دیپلومات یجل سردار عثمانی گذاتش عثمانی ده کار دکی ملینگن کم ev şkule derket yani ev mijar berin hacı 2017 hamster لبسر بناوین bazıdiye عند etnografi of course in the 18-19th century. Mamoste destur daye. Destur daye. Destur dana gelo. İnşallah. Kan benera. Na bavar meclis destur ya. Yani tabii başka ne becek ne problem yani. Tene de belki de beğene bun belki mukbast. Cerdin? Beli. Bu yani bavarım tabii. Ha tamam. Aha. Ben hacı paket bot dek gotarak derbari etnografi و bazı ben İstanbul'da tabii bir zaman de çarşıya destinista Mala Mahmud ya adet ve rüsumatname ekradiyim hatta bu başkanın gotarede ama camiye risalen hikayetin zamanı kurmancı jibargo yani geçti hakar ve habatına yani insan jabo ملا محمود کو هر دوره کرده و به تایبت چیزی خبرتنا بوری و که etnografya کردان اساس سال 19 نافکر بو و دوی کوتاره دیجی و که ملا محمود etnografya کی راستی به tabii بگم نه نه یا منه رودن کوی پیشگوتنا چاپاروسی به ملا محمود که etnografya کی نرخیه و آرمانجا چاپکرنیجی وقتی دیار دکید به افیش بگو کسی به نوافی روز مناسیه
جي سوده كي ورجلن اخباتهم عمدت كتبش ليه بيجومان يعني نقطة يقول يعني بيجي درونشناس بيد مستلزم يجي قال كذي من محمود لا جغرافيكي پروردگریه يعني جوكي موسى بحث كده بنا بروفيسيونال للتصوير داناسين وشروبين وي وكي بس خطاوي دكي ما دست خطك etnografie يعني etnografie بود شوية يجمع جهلا أنثروبولوج و سعيد هاتنا كده بهتر سالن چلو پنجان دارم ببینن نیچ و فريدريك بارت وقت سالن چلیج دوسیا چاپی فريدريك بارت لبری وانا جي يعني زنفون وهردوت نتدا بهتر نویسین میسیونر گروک لشکر و دیپلماتین و درباره چند زمان و جواکی کردان و حرم دیدنم راستی وانتین لی هر چقدر آگاهی و قید کردن گرینگ بنجیل لستر چابدرین چابکی جدر بدن یعنی بس احال گروکان لشکران چابکی جدر بل يعني نخدمه وابتعك الدربنة جدربنة يعني نه وش فرقو زمان شيء نحكي زمان نجيب رانيا وان نحكي زمان شيء كنا آگاهين قبضة سنة شيء زين دروش ده خباتين جبا وبازتي نرينا كتين يا من داخل ميدان فرقو آگاهين قوم على محمود درباسي بيسكرنا يعني سرچ عبدالين راست رو ولو ماشي آگاهين دسته كمان طبعا اشخاصي نرينا كهم درينا ددنا اشخاصي جدا هندور نرينا ددماش بابو يعني بس لو كان نقاش بين ابو شخص كده اللي يكون نقاش كلين يبقى داويه لسر خواستك داخوازا جبهه نویساندن و کسی که بیانی هاتنا نویساندن خطابی یکی بیانی دکه لی دیسه دوی باوری دمگو یعنی هنه که گورا اندن يعني جبر الجوري ايدنا من بين الخير جبر قد دبي عرض نيجاريا كردان درباس دبن بكراي سياسة جواك ناكب جواك ده لما يعني وك بك etnografya هي تجنك etnografik بكاربيني يعني نه چاب دريا بشتاري ناكن او كسي باستوادكن يعني ل ان مال محمود بازدی وك قد بردم كتبني كو موسته الیاس شدم خیلی خوش yani çaktırı yani yani agahiyen behter gotu baverin gelirine yani burada tabi ne yapıyoruz bergo Mela Mahmud yek civakiye andızan Melaya be kareko ulomajid geleki geliyor yani yeki ne civakiye de her vaha hakim zamana ama rasta baverin gel استردمه راست نرینن گل استردمه دیده لو ماشین رو نکاری بجی و نش یعنی تنیج گوته گوته یعنی چی نه اوایی که بهش تبوی من آگاهیان نخل دیگه دی چارچوبه هنگی دبیر شروع بکرن و نویساندن به مرد دکاری دی چارچوبه اتیکو میکده بنرخینه بله آگاهیان بوده دی گوته گوته بهتر آگاهیان بو مقدری اما بی بهتر چطوری ها آکریه بدونم جواکی ده سرعت جواکی کریه و جواکی ورگیه ایم به پرانتزم بگیرم بیانی که آوانتاژ کواشه ام بیشتر برگو بیانی نه جرا پیشید که ناب آردنگاریه ده ناب جواکی ده او آوانتاژ آه بود تشتین نو این جواکی ببین و کسی ده ناب جواکی ده تجاری بالاوان برکی دکشیجی اما dezavantajı nji murad kalbeci go agahin jber go nika yani ne hakim zamanın buraya bakayım go terbas deben agahin hurguli rekon kalbin dest bakhloma motivasyon u pistas terekaya ve tarih cevabı bakalo davan çavderiyen jder ve ujhundur beden berhev de ancam ke çavaş wan kalbin derbakhan liste hava ve انجام دیج با خواندن میان دست بر به آنچه خاصی سوده بر به مثلا واپسانه که
پێشکەشیە ژێ بۆ تاژیا ژێ خەبات ئامادە کرد لالەیەکی وەکە من محمود بازلی و چەقدەریوی یەکی شروع کرد یعنی هەندێ وەکە لالەیەکی دیژی بینا وەکە یەکی بیانی بیانی بۆ بیانی هەنجلەر بە فرەدریک بلیکن ژات چمە هەربژات وەکە وەختێ لیسانسێ یاژی ماستر راستی بلینگن هاتبووم دەربارەی خەباتاوێت و لۆمەم جارکە دەخۆست لێ بەگەرم ئالیەکی دی هەمان وەختی دەنە ئاگاهیان بۆ دەدەنە و ژی ساڵان 1962 و نێزی هەبدوون یعنی هەم وەختێ هەبدوم بۆ هایوان یەکی دی هەچ قەسی وەکە دووری جوواکە کوردان بێژی نێزی یعنی جوواکە ڕۆژهەڵاتە ناوین كان دو عهدگاریه دولت عثمانی پرچی پارچه کی بنا ودمه نه دوره يبقى يا هري جرينجي ابا و اب تو با بحثا يعني بکنه سر من لسر داخواست تشویق و پشتگیری سروک جبهه عهدگاری یا قریتی یعنی رویال جغرافیکال سوسایتی سور فرederik P. Morris حتی نویسندن و تشویق و پشتگیری برای خود دی آگاهی عهدگاری و اتنولوژیک هر وها نویسه جدید پرتوکی نویسه که Journal of Ethnological Society of London چاپ به هنک نویسی دنجید کوار جبهه آنتروپولوژی لندن نویسه که ما به چارچوبه بام تفاصیل بین الخیان لبلش وان نویسان کوار جوان نویسین بود کواران وارد نبوده دبینن تأخذ أكرم بوبي أو نویسین خود جدینا وان کمالان داشی وان لنا يعني إشكيش كرنا لو ما تكلياوي وجباك يجي يعني جباكا جبل جورا في السوسايتي ده خويا كلام وكذي ملي قلنا كان الناف كردان الدرباس ويا ليه كردان الشرقية وان الرابية ونشتيات مالي ماما وان ردانو ستاندن كريه لو ما جي يعني مناسبة قد همان چارچوبه ده به خباتا بعضی جوامع چارچوبه کردن ده به نرخاندن یعنی بلکه وقت باورم یعنی بلکه ترنک یعنی گلک یعنی جارین پار هنگ و برای وانا برابر بکه ل اتنازه سر هنگ جارین خود بسکنم اصل مسئله کردن مسئله زمان کردن طرف پس فرختری کردن که نظام پروری آواد که ریبرو شبه خواندن آواد که جناد که بحثا آگاهی اندل احتمال که مازن وقت نبیم که هر بکنه بلکه وقتی وچاپو ما ببوره 3 دقیقه هیا باشه خبرتا با بحث کن wildlife among the courts و به ترکی و کلتر سندوالشم هاتیه نوتوشتا ده هاتیه چاپ کردن هنکی جبرو کاربن ناس بکن بحثا اگر فردریک میلینگن بکن بحثی خو انگلیسی استانبول چویه انا بقول که ناوی عثمان بی سیفی بی عثمان سیفی بی دیگری در ارتش عثمانی دژی دبی سردار داوی امر خود دیچه روسیه دبی ارتدوکس ورژین ناوی بلاد دنی کاندرویش دیگری مثلا شش دوان داوت فرماندار تابولا سیمین alaya çaremin orduya Asya garnizona vaneti vazifedar kirin bu nerin enmiji yani bu nisan enerji Portekizce nisi yani ki devlet şuraya görevi bu hatta bu hani yani o faaliyetimin ve derguri derbarı vandı. Portekizce peşi Türkiye'ye de ben Ahmet Abdülaziz de yani Fransi و او دبي بنجح شو جبوي خبطا وايلد لايف امونج كوردز و سروكي رويال جغرافيكال سوسايتي مي تشويق و آگاهی هورگلی سر اتنولوژی اتنولوژیک ورنگاری بنویسه او خبطاویا فرانسیه هم یکی دیجی های پشتوانات نویسه The Conquest of the World by the Jews يعني فتحة
دنیای جالی جویان ما و که عثمان بیت یا کردن گونه کی افنام جرامه به گمان کی چاشوی آنتیسمیتیزم واداشید دینر خواندن بهتر تشتابو اما من سر دستکرن تی بحث کردن نهو ده بشین نهو ده من ده بحثا بردا کی بنات بشید به وقت خوینه اوروپی بحثا یعنی به مجرد کردن ببینن دبی کشش می‌بینیم بخوینن برگال وکی دیگر نتوبه بکن رومان آسترالیا مجارستان کرد جهنه گل بندینه وقت نتوبه قبول کرد یعنی کسی انگار حیوان نژاد کردان تونه بگو راستی دژی اما جهبون آوان بکوینش که لی ادنگاریا گرینگه جه در کتنام روایی کردستان جهان و وقتی جهتجی لی ادنگاریا دبی از بزلالی شهر راستین ام جاده که دیار بود و هموناوی بری 23 سالان هاتیه توبار کردن قصنوی زنفونه و دناب بگرد 10,000 اند جهت گیرن یعنی به پرسید که گلو کردن مدرن داما وان کردن و جهلا زنفونده و که قارد دهاتن اسکرین گلو او داما اون هر شخصی دبیش که بیجی اتنولوژی رو دوی باوریده نه امان نجاله دیگه برنا بلکه نولیکرنه کردو بلکه شبه کشیدین دبلت به دوکه فیلولوگان سپرنتگن نفکری لی ام بنیرن بکا او چاب نفتکن جیران وان و چاب نفتکن وقتام لی بنیرن لی بنا بهتر فهم بکن و کرد وان وقت یعنی فارس وان ترک عرب جوان را خط اکرات بیشن و فارس و ترک جوان کرد یعنی کرد بیشن ولی بله او راستی کرمانجی جیته و که کارمانچه دنبیسه لی مانچه تی چپات کد بزن زنم هدوی نوبرده یعنی وکی یعنی مگوت به تکریه بجباکه به جباکا کامل یعنی جباکا نگاریا کرالیتی هیا اما او های درجه آرکئولوژی آنتروپولوژی جوان صحیح و ودمی نکی نافدار لومات بيجي لقال هموش بهيان اب ناف ونافينان قادوك ديش بين ابدو وكلجي او كسين جو زنفون بحثا وادك ونحو جيد بمروف هاي ندوج كورت عايدين جادا عريانا لا وقت مروف تكليوان بالتطار ومعونا بالكيش جو يعني شبيه علي بالكيش مثلا يكي بياني كوتي كورتان وكي جادا عريان نابدکی وانا قاردوکان بگیرد لی یکی وقت بازی جهندر وان به عربان دا گرید هو اوجی بلکی شوی ترادیسیونال گوستر اسپای ماسته بیزپاک باسکن کی ترادیسیونال اسلامی ادبی یا حرمی وقت بازی سری تقلید بچه توایف دکرادانش توایف عرب بدوی برینه و بزمره زمانی خوبون دکرد بونه کرد آخر تشتكي دي وقت بحثار نگاری کردن جدی وقت گلک بیانیان گلک سیاحان جهه کردستان يعني جهه کرد دجين وقت کردستان گلک برامنا يعني بناو دكي وتاني زمان حتى جهه گولجی وقت باکور کردستان ناو دكي و هنيكي يعني زديت كي أو جهاز اللي زنتون أو يحتاج شيء حقاري أو كردستان يجي قادو كان اللي بدأ بوجه كردستان ما مستببورة وقتنا معايا ونكارن دوي بك وقتنا معايا تمام هن كده شيء وكان بيجي ميوان برودي ومثلا دجها هبون اللي يعني جبارجو بركي وقت ورن داوینا يعني قصد عمل يجي أرمانجا بوي يعني وقت يمرو تشافكانيين ويدم يبوخني يعني استخدم هم يعني يا مثلا محمود برضو كلاسيك ديني برضو جهلاء كي كود بالقول تشافدارين يكيش هندور وعاتنا نويساندن عندما بده هبدو جبو فهم كنا باشا روشا كودانا جباكي چاندي بوليتيك يوان سردمان چين جهندور چين جدر ببيب چابكي بده خواندن که بهتر سوداورش يعني جاوكي و هذا سبب که بین الخواندن برخنه یکی و بنره جبو خواندن کارو لیکولینران مطایبتی جیان صحه آنتروپولوژی
بشه تکرار استودوار ده از جار که سپاس دکم بدید قدیم گلک سپاس گلک سپاس ماموز نجات ونها سپاس باش مالی آباد نها أخفتنا داوية روجا يكمين هي دكتور برويز جهاني تقالك بخيراتي أصنع خيران داوي سعيد دائما ودكتور برويز دربارة دفوكن شوزاري كرمانجي ودفوكن ملا محمود بايزيدي دا كسابك شبوهجي بانسي تكيكا هي ببورن گوتنه من پر کرد به بناو خداوند جان و هشی کجه جوردر هزرین و هشی نشی دگل ریز و سلابان یانجی به دووکا گویانی چون مجارا ما دووکو شیوزاره به دووکا گویانی اجورا ویشت اول سر ویشته با دایو بابه ول بهشته با اول سلاوا کردیه ما مستاگر روناهی هبای خوش با سپاس چاو که ما مستاجی گوتارا من لسر شیوزارن کردی و دووکن شیوزارا کرمانجیه و دووکا ملا محموده همو دزانن که همو زمان زندی دنیای خدان چند شیوزارانه و هر شیوزارکشی لسر چند دووک یا بنزاراویان تی پارو کرنه زمان کردی جی زمان کی زندی جهانه که لسر چند شیوزارن جدا جدا تی پارو کرنه و هر شیوزارک جی خدان چندین دووک یان بنزاراوانه بدیتنا من او بپیکا لیکولین من ین میدانی جداهی دووکان لسر چند هیمان بنشایی ببورن هیمان بنشایی تین دیار کرنه او دووکن جر بجر هر شیوزاره که بوان هیمانانه تین ناسینه او هیمان چنه یک تونا دنگی یعنی لحن کلام یعنی بگوتنکا دی گوری آخوری ام بریکا گوریا کسی که دا آخون اگر پسپوریا مال سر دووکا هبه امی بزن بم که او کسی که دا آخوه خلق کیشک نافچا کردستانه نه بیوی شرطی که پسپوریا ما هبه یک دنگ یا دوی هندک تایبتمندی رزمانی و اشکاندنا رگزین رزمانیه یا سه هبونا هندک پیوین تایبتی که تن دوان دوکانا دا هیا و یانجی دیتر دوکان دا پر هندکن کاربر دان گیمه یا چاره به کاربرنا پارتیکل یانجی پیوه که کو دکاره او پیو واته دار به یانجی بی واته به وکه پیوه با ما جا جها بی پی اوانا گلک دووکان دا تایبتمندی دووکانه دووکه کی ده هیا دووکا دی دا تنه هیا دلیکولین خواه میدانی دا که من لسه روژهلات لسر دووکین شیوزار کرمانجی کرنه از گهشت من وی آکامه که همه هر عشیرته که هر عشیرت کردا خدان دووکک سر بخواه و هیرو برکا دووکا مروف دکارت طایفه و بنماله و عشیره ویجی دست نشان بکن یعنی گل جارا هم کافه یا رستوران رونشتنه به دنگا مزانی فلان کس خلق کیش باجاری یانجی سر به کیجان عشیرته یعنی تونا دنگ پرگرنگه و چه مگود بلی تونا دنگ سه هیمان دیجه هیا از لیره چند نمونه این بچوک لسر تایبتمندی این چند دووکن کرمانجین روژهلات دست نشان بکن بو نمونه جبلی تونا دنگی ده دووکا عشیرتا جلالی که عشیرتا که زور مزن و برفره
ده 3-4 وراتان دا بربلاوه دوی دوو که عشیره جلالی دا زایند تنه نرزا و مزا تنه یعنی هیمانه کی رزمانا کرمانجی خاطی اشکاندنه او وقتانده که زاینده رابویه جلالی نابجن کره من قیزا من باوه من دایکا من دبیجن کره من قیزا من باوه من دایکا من آپا من یعنی وقتانده که ایه آلمه تایبتمندی اک دی یا وی دوکی او که جلالین رسن نکارم پیوان محمد به لیو بکن نبیجن محمد بیجن محمد کرم محمد وره مالا بابا تاوی وی یکیش لی زیده دکن گوک داخل مروزانه بله او جلالیه و تشتکا بالکش ها دید دوکا جلالیا دا هجمارا پنج نبیجن دبیجن کنج دبی کنج سدو کنجی و کنج اما تایبتمندی ها و دوکیه عشیره دی که جداتیا دوکن وان بالکشه و جداج همو دوکن دی نافچه دوکا گرهسین ین گلیه کتولیه ده دوکا و عشیره دا جبلی تونا دنگ لدو همو لیکر یان کردار یعنی فعلان دا تایک زیده تینن تایک که بیوا تایجی مثلا اگر بیجن از وی کاغذی دانم سرماسه دوی از وی کاغذی دانم تا سرماسه دوی دی داره که پاویمت سر بانه تاوی داره زیده یه دی پاره خود تکمت تا کورکا خواه اما تایبتی وی دوکه یه دی دوکندی دا افتشتا تنه یه اره عشیرت دیجی هر یکی تایبتمندیه که خواهیه جبلی وان عشیرتانات هندک تایبتمندی دی بشکا سورانیا داجی من لیکولین کریه بونمونه کرد شنوه و پیرانشاره جیه حرف عین و حی لحب دو گوهرن عینه دکا حی حیت کن عین بو مثال اگر بیجن علی کره حسن دبیجن حلی کره حسن یعنی حسنی کره حلی اولی تایبتمندیه که دوکیه لپنجوینه داویا همو آخفتن خدا وانوانه اک زیده دکن دبی امن حتما حوله روانه وانه وداری بیواته تنه تایبتی و دوکیه لدورا ام مباس حوله کر لداشت حوله حرفین قلاوه لام دبره مثلا اگر یک بیجه گله لمال دایه دبه گره رمار دایه گل دبه گر مال دبه مار اما این تایبتمندی و دوکا داشت حوله ریه لی گاوا که ام لسر تایبتمندین دوکن شوازارا کرمانجی باکور لبی پشکا کردستان دا لیکولینه دکنم برای خود دنه دا ده هندک نافچان دا ایدی عشیرت تاوی هف بونه هندک جام روف دکاره بیجه عشیره فلان دوکان بنزارابا فلان باجاری بونمونه هم دکارم بیجن دوکا ماراشه دوکا آدی امانه لی وان ام مثال بینارن دوانه دا هم نکارن هی بیجن دوکا وانه چون دوانه دا لایکم سه عشیرت جدا جهو دجین و هر عشیرت جی تایبتمندیه که خواه دوکی هیا لورا هم نکارن بیجن دوکا وانه ام بزانن کنه دوکا ملا محمود بایزیدی کیجان دوکا یانجی ملا محمود به کیجان دوکی بر همین خواه نویسینه
مگود که چند هیمان پیوان و ناسینا دوکان هیا یا یکم تونا دنگی و گوریه مخابن دنگ ملا محمودی بو من نمایه کم بزانن کنه تونا دنگی چابو لی امریکا نوی آگادار دبن ام دبینن که دوکا که ملا محمود بکار بریه دوکا الواکیه گاوا که از بر همین ملا محمود دخونم از ویژم قی کردکی خلق قشقول واحتی کلکا من رونشتیه قشقول گندکی الواکیه سر سینور روجهلاته از ویژم قی کردکی قشقول آتیه لرخ من رونشتیه و دیگر من داخوه تایبتمندی ها و دبوکه چیه؟ تایبتمندی ها و دبوکه اوه که لداویا گلک پیواندا آنه یانجی نیه که زیده دکن که او آنه یا نیا ده گلک پیواندا به واته هیچ واته که ناده لی ملا محمود بکار بریه با نمونه ام حمود بجن لورا ملا محمود بجن لورانه ام دبیجن دیسا یعنی پشکا ام که از دبیجم ام پشکا زور کرده دبیجن دیسا لی ملا محمود دبیجن دیسانه او آنه تایبتی دبوکا الباکیه دبا که دیتر دبوکا اندا جهبه لی از سروی باوریه ما که گانیا ویا جیگه ها وی خواستگاه ها وی منطقه الباکیه و تشتکی آساییه جی که تشتکی تایبتی دوکه که در باسی دوکه دیبه لی زورتر دوی دوکه دا اب تایبت مندیه هیا ام دویجن چما ملا محمود دویجن چمانه ام دویجن بلا ملا محمود دویجن بلانه وهانه تشتا زور بالکش که لیره دا هیچ واته که ناده مثلا ام دویجن دمال دا او دویجن دمال دانه دمال دانه دنیوا وان دا دویجه دنیوا وان دانه جبلی و آنه گلک پیوین دیجی که تایبتی و دبوکیه دنویس ملا محمودات به وکی ایک و دو گاوک مروف لسر بر همین ملا محمود لیکولینه دکه مروف دینا خود دکو دوکا که این نویسیه نه دوکا بایزیده گله حوالا سر عشیرت بایزیده آخفتن عشیرت هر گرنگ بایزیده جلالی، هیدری، حسنی، سیپکی، زیلی و هندک هورده عشیرت دیجه هنه که دنوان عشیرت ها مروفت کاره بیجه حلیانه و دوکا وان عشیرت ها هل دایه گوه مروف بر همین ملا محمود دخونه مروف هیچ تایبتمندیه که دوکن وان عشیرتانا در نویس ملا محمود دا نابینه لورا اثر و باوری مکم ملا محمود بخو دبنیشا خدا بایزیدی نینه بلکه اوجی وکی احمد خانی نافچا الباکه یان بلکه جیه کی دی به مالباتی کوچ کربه یا بریاوی مالباتایی کوچی بازی ده کربن لی نویسیوی نشان دادن که ملا محمود نه بازی دیه ملا محمود بدیتن آمن چه آمه گود گاوک از برهمه دخونم از بجم قی یکی قشقولی هاتیل کرک آمن رونشتیه و دگل من دا آخوبه ماله زیده ایکا پر باشه سایده من اجی ازش برف بکم و وسوه ماموستای هجا زیا آبجی اشاره کرد لسر بر همین ملا محمود و گفت که گلک شاشی ده پرتوک نوی چاپوی ده هنه مخابن تمام تیپ گوهیزان اوان ایک پرتوک ملا محمود اینان سر نویسا سورانی یانجی لاتینی گلک جان دا توشی شاشیه بونه شاشی تشتکی آساییه و انسان محل نسیانه لی هندک شاشی زقن مرو نکاره لی در باس با
و مخابن هندك كسان اف شاشين خو نچونه لیکولی نکرنه پرسیار نکرنه بزن بکنه اف پیوا چوه تهده ده هانینه به شاشی او پیوا شروعه که شاشتر لیکرنه از ناو ناینم از نمونه که بدم پیوا قوراندن یعنی خود دور کرن ام گندی از گندی ما گندی دویژن میریش که جوشکی خواه قوراند یعنی لخواه دور کر لی اف تیپ گویزه ما نچه لیکولی نکیره کنه قوراندن چیه قوراندن کریه قوراندن و شروع کریه سه چار هفوکا دا که قوراندن یعنی قوراندن قور کرن گازی کرن و نمونه ها گل لکن مخابن از سپاس وحدکم که و گهداریا مکر و زور سپاس که ما مسانجی هر هبن گلک سپاس مامست پرویز تکوه از بوهمو گلک سپاس دارم ایرو روژه نها روژه یکم داوی بو مخابن تنه دو سرتیفیکات هاي مخابن جبوات تنه جبو پروفسور عبد الجواد كافاكشي هاي اللي او اونلاين اذكرم او بو كافاك جبو بدم لي ما هو سوبر تكاري بيفرا ذكرن بدن وسباش بوهمو وسبا ما بدو جاد مبينن